Good evening, viewers kan. Aji laga pela khobor ina ase. DAYO Dimapur Ao Youth Organization kan ba strongly condemn grace ki ekchun non-local manubra ekchun local manu mara tu dan strongly condemn grace na janai dia ase. Takan bro koise tan express koise ki idu hole tan strongly condemn grace kile gole. Ekta physical assault hoise naga manu chun logre tan ham dolidu Meyi Jamir tai logore ekchun non-local manura tukan malik ekchun non-local bra murgi pati de sabji kenade marise una khobor hunise die bayu batana ste mene koise ki ina laga incident happen gora do aru ina la action na lwa do tan itam khushi ba na aru itu ekdam amala nagaland society ekdam itu disturbment ita non-local bena ani dia do khushi pa na itu janai dia ase tan mo koise ki bisibala tukan Dimapur dakharo aru commercial hub dakharo bisibala tu non-local bra hi ase itu bra tan itu more alarming tan bhapna kori sa do itu kina gona ekchun non-local bra naga manu ekchun de hat thawle para to kina gona hoise na itu tan itabi ekdam shock bra na honi dia ase further DAYO bra aru tibi koise ki itu incident only tu ekta grim reminder ekta ase aman local communities khande ki nijo laga rightful place nijo la rights to tanu nimite nijo jaga de itu ekta janai dia ase dan bra aru DAYO bra aru public khanor koise ki aru non local khan kundu business kro a khan tan koise tan do lidu inner line permit tade regulation bra paunguna ase to jundu manu idula rule violation jabo legal economic or behavior tan do lidu tolerate nukurubo ina ka tan bibi koise aru DAYO bra law enforcement agencies aru district administration kami appeal groise ki idu mamla de action lobi ina wona kele gole idu insa cases to lidu pisebar hoise holi pisebar aman report kora nai idu bra jana nai ina bi koise dan bra tan mo koise ki idu local communities kan kutundu aman naga manon sabte koise ki aru civil society organization koise voice raise ko nimide aru stand ko nimide itu laga unlawful aru aggressive behavior achina dekha nimide aman sob hat miling na khara kur lagi tebi dan koise DAYO ba itu bi stress ko se ki itu itara time hoise aman laga khan nimide ki aman hosra ho nimide aru united ekta mon milina nijo defend guru nijo laga rights defend guru nimide aru social fabric of a land depend guru nimide khara kur lagi tebi dan bra janai dia se DAYO aru koise ki tan du itu la mamla ekdam free mase committed ase naga manu interest aru rights aru safety of the indigenous naga people of Dimapur tu pachao nimidan ekdam tan itu laga mamla itu ekdam committed aru commitment dia se naga tan du janai dia se next khobor lidu Nagaland aru African swine fever aru wapas anis na naga report na pai se Jono that the State Department of Animal Husbandry and Veterinary Science AHNVS Pratanbra Public Advisory ekta dina ase on the ongoing article jai da outbreak da African swine fever nimide tam no koise itu African swine fever ki ase goli tu itu dori tu ekta viral disease ase itu domestic or wild pigs kan de lagibo kauri khande aro ekpar lagise 100% itu murubo tu chance nai pachule na koise aru itara to vaccine aru treatment do nai goi aru idu kinaga transmit kuri mane kina laga baji hoy gole tu direct contact with the infected pigs tam bimar kauri nogor direct pani midina hoy goi aru pani nimide aru clothing tools kapra sapra kan vehicles equipment ki thura la man itu amra lagi na koise saman ki babe aru manu perabiri aru illegal kauri ana itu transportation of kauri ala chagap ani aman jagan phamne jani na anala bimar phamo check nu anala ina lagi goi aru di itula symptoms to dikina janibo gole du bimar dukina ase kauri bimar ase kina janibo gole du point number 1 do le du kauri high fever ragibo aru loss of appetite that means phat nakha hoi jabo tai weakness tagibo aru achanak mori jabo aru third sign do le du tala sukur lal dakibo aro tala kan kan itu ande lidu olap blue
blue la line khan na olabo go skin khan de aro vomiting coughing aro sas lo tuk pawna eta ko ase gauri ke nimi de aro itu la precaution kina ona aman itu awni tipo na oli tu first oli tu aman nitun gauri na anibo ala chagar ba pha ban chani kena second oli tu alak farm bra animal kan man jarmo kan dai na anibo aro by chance kari kan outsiders kan ba ini aman jani na ICU oli tu bi phal ba check ko lai ina ta janai ti ase next khobor oli tu CBI bra 850k mule account itu cyber criminal khan ba use kora laga through se gona itu khobor ina janai ti ase tan by itu Central Bureau of Investigation bra investigate kora nam de 850,000 mule account means fake account ekta itu aman public khan isna de cyber criminal khan ba mangi gina account number de pusa hali du ki mangin enaga kura la type itu mule account ase tate 850,000 plus naga takise koi chuno dane dan phalbaro investigate kora dam de tan baita nam paise ki tan ta use kora ID ta paise chakra v gona itu chakra v do tan laita code type insa ase itu oli du 42 location te naga ase na gona tan du chani paise itu ko ko jole du Rajasthan Delhi Haryana Uttarakhand aro Uttar Pradesh te naga ase koi chuno dan dade chanbing gro jaram de 9 suspect thurise aro idu suspect noda do ledu ta custody ase na ko ase idu bra CBI kan bra sub public kan dekta advisory dia ase ki aman pisi cyber crime na hoye ase pisi manu naga poisa naga waste kore ase online de gaming ki ande idu bra aman ki gurli be ekdam hosar go lagi ena ona be cyber criminal kan olai ase itu nimi de nichula account number aro phone number khan do lidu accounting khan do kusi manu ke naga niti ulagi na tan mai tu bi janai dise ajing ni du khobor iman da ki ase